دم باش بخیر هاتن خلک کنویا برنامه میوان و مجار میا ایرو و سیستم فدرالی لسوری دمکی دا که سوریه سیستم که نویا فدرالی جرا پیوسته و روسیا جیوه سیستم پیشنیار که هن آلی دبیجن اف سیستم ده خدمت آشتی نکو رنگ ببه دسپیکا پرچبونا سوریه پشتی وان سالین درش و دور جشر و ویرانیه چه چاره لی ممکنه اما وی مجاره لگل هر دو میوانین خواه فؤاد علیکو و آزاد کوبانی گوتو بیش بکن لبره ام لوی راپورتی تماشا کن دگل بنیزیکبونا بداوی هاتنا هفرکیا لشکری سوریه نها مجارا دنافبرا آلیین سیاسیین سوری لآلیه که اولاتین بیانی بتایبت امریکا و روسیا لآلیه که دن پیدا کردنا چاره سریا سیاسیه. مجلس سوریا دموکرات ریبریاتیا پروژه فدرالیا باکور سوریه دکت و لبن سیبرا براتیا گلان و پروژه هاند داد بو پیک اینانا سیستم که دسالات خوجهی لگور خواست و پیدوین روشان نهای سوریه و پر اولی و نجادیا وی ولاتی. از باور دکم نه ناوندکرنا سوریه گرنگه و اگر سرکه پر عالی سوریه هرکس دزانه سوریه میزاییه که دولمن به اولا نتوین جدانه باشترین سیستم سیاسی و موزاییک بخواره بگیره و هیوین سوریه بجه بکن سیستم فدرالیه امل مجلس سوریه دموکراتیک باور دکن سیستم فدرالی سیستم باشترینه دکانبونا داویه یا جنیو دا روسیا بوچونا فدرالیزم وکو چاره سریه که هفریکیا سوریه دیار کرد. لگور اپوزیسیونا سوری روسیا و آرمانجان خول سوریه بجه بکد بپیک اینانا سیستم که فدرالی وجوان آرمانجا مانا بشار الاسد لسرده سلاته. حسده باله لشکری یا مجلس سوریه دموکراتیک پیشگیری امریکا و چندین ولاتین روش آوا هیا. و دانستاندن مسئله دیگر دمشق رنگ برازیبونا امریکایه پشتی امریکا دست بحث کرنا لادانا رژیم اسدی بردای. سروکن هر دو ولاتن پرهزدار امریکا و روسیا ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ لسر پرسا سوریا راوستان لدما کمبونا مها هفت لهلسنکی لبحثی چرای کفتنان لدما کنفرانس روزنامه وانی درباره سوریا نکرن. لورا خانم لورین هومر پارێزەرە مافێ مرۆڤان دەبێژێتن هەلبەت ئەوە لە پشت پەردێ ئاخفتن لەسەر سووریا کرێنە و من گومان هەیە ئەف بابەتە لە پشتگو هاوێشتە بن. من گومان هەیە هەلبەت ئەوە لە پشت پەردەی لەسەر vê pirsînە ئاخفتینە لێ ئەس باوەڕ ناکەم ئەو گەهشتنە ڕێکەفتنەکێ ji ber ku rêveberiya Trumpî negihiştîne biryarekî ka çawa seredariyê bikin ewan hindek boçûn hene lê ne rêkeftineka dawiyê ye. هر جدما تکسکرنا سیستم فدرالی لدورین بند سالات حسده لباکور سوریه لسال 2016 چندین بوچونین جدا بخواه گرتن. اپوزیسیون سوری رکلام بوهند دکت که سیستم فدرالی دابش کرنا ولاتیه و هر تم کرد به جداخوازی گناه بار دکت و لهمان دم داد رژیم سوری داخوازین فدرالی به تمامی رد دکت. لینو نره مسده لواشنطن دبیجتن او این سیستم فدرالی رد دکن لیتی نگهشتینه و اول نپروژه که بتنه بو کردایه. از دزانم اوین کو به هزر رد دکن اولته نگشتینه او هزر دکن کو فدرالیزم جدا کردن یا جا پارچه کردن سوریه یا جا پروژه یا کردانه لورا دو ام روم بکی و ابی به قزنجا تباهی خلک سوریه دگل نبونا باوری دناو برا داخوازکارن فدرالیزم و دجبرن و هر آلیک بگمان تماشا یا دجی هزر آلیه دیرات وستد شارزا باور دکن اف سیستم نوع لحریم و بچاوین گمان تیتا تماشا کرن لی دراستی تا سیستم که بوری خستنا تیکلین دناو برا یک ولاد دا وکو ولاتین یک گرتین امریکا. بو برنامه مهوان و مجار خالد فتاح. آواکرنا باوری دناورا آلیین دجبرین سوری ده دیار ارکه گلک زحمته اگرم بدن برچاوان آستا بلندا گمان دناوان آلیان ده. جبو شیروکرنا و مجاره ام بخیر هاتنا دو میوانان دیکن فؤاد علیکو اندام دسته سیاسی هفپیمانی اپوزیسیون سوری که ترکیه بریا سکایب مرایو هر وها الاستودیو آزاد کوبانی اندام بری پارلمان سوریه بمرایه از بخیراتنا و هر دیو جدکم که آزاد از پرزا خوش جمع تدا دست پی بکم تا روشا سوریه با آواکی وقتی به سال دور دریجی حال شوپاندیه و اف بو چند سال شر لسوریه دبه
تدبيجي يعني اف سيستما كو بحثا ويد بي سيستما فيدرالي جبو سوري وتشتكي ممكن بيدمك يعني زيك ده بريجي سلاف جميفان ترى وتماشان ودنج أمريكا روشترا مري اف سيستما كو تيغوتن يقدر بان تشج ملت كرد تشج هناك مخالفات السوري وتشج دولتي هانا كنا قدر سوري كريدا سوانا روسيا ودولة دول روسيا وامريكا ويكتينا دولتي كوبيرا او قوتنا تا آویتن جو کردار جو بیتر هاتی آویتن خاصا پشتی مجلس وطنی کردی انجمن کردی که جیوینا خاص فتح کل قامش کری هذا طرح كرن ل او بنجها حتى ريهيرو داون ساندرين نف دولة بخوب خدا داون ساندرين مخالفة وكردان ومخالفة بخوب عرب بخوب هين بنجها كي خورتي نبري وهين قافك نارت رانانا وأري كرن جحمو قوات السرعة ده هي جحمو تاغان نبي غير جم كرداد هاتي كرنا وحر طرفي كردجي او خواستك او ارمانجا خو نف كرداد خورد كرنا كملت كرد هب بگري جدي جبر فدرال بسكنه زانب او فدراليا شقانج جبوي شقانج جبو قال سوري فراتري يعني حتى يعني قواتك مدني كردي نمدني ن بارتي يعني بارتي سياسه خبردن او خورتي تنك كون كرد او نملت كرد مخالفه عربي قريب كرد قاف كبلن ناتي رونالدو هو هر چند دیار دبه کو بهتر داخوازه که کردان فدرالیسم جبری شرع سوری دا ل پشتی شرع سوری آنها هنک عالی دنجی سوری رنگ بخوازن که تبلیغ فدرالی ها ببن اگر يعني افجار به راستیه که سر عادی هر حال ما مصطفى فؤاد تدبیجی يعني ون بحثا اود هندره پیمانیه دا وکو عالی کردی ون بحثا فدرالیسم دکن يعني جبری دا جی هر وقت آزاد جین ها گوت ون جبری دا بحثا فدرال سوريا كفدرالي دكن تدبيجي يعني اف تشتكي ممكنه دمك داكو يعني سوري بيوستي به سيستمي هي يانجي اف سيستم بالنچاري تي دانين سرماسه وكو روسيا پیشنهاد دکه سلام ورشته وتماشفاني هجار وجهبالت بابي عزادر براستي يعني وقلت يعني 2012 كردا بري 2012 مظاهرات هذا اشكالي قلت انه الريجيم السيستم الفدرالي والسرواري براكتيكي تشتكي انا كسيد قلت امي سوريا فدرال فيدين من الريله تقول قصريه ديمقراطيه بغير في 2013 او جيت شويه ليه دلوقتي الركبريه ده كان هذا دندك يا هذا الرابورت هو ملتي عرب بين ارض دوزا فدراليه رنجكي جبرشبونيه طبعا هو سرتشي بيتر مترسيد جموان شير دواري براكتيكي ده وقتا بيدا افهريم خص نار دستيخه قهرتنك قال لك مزنكر يعني قدوري قانونا سوري دا زمان عربي كر مدرسات لما تيخوندن قشكر كردي وقانون ندانين ترسي قانوني وقت به إدارة ترسي قانونا إدارة ريجيمي وبالتالي دديتن أفكار نكاري يك دوزا فدرالية بكي مثلا ده ائتلاف ده بقانون نلي استناء إداري نفسه أو قانون إداري قانون صدو حفظة إدارة محلية بيكتي قانون مدني أجبو عقوباتها نفسها وقانون بيكتي مسافتك الدور نكرن دواري قانوني دي باش كيف يعني دوري نرين انوان او مترسيا كنت بيجي بيادين لسر عرضات شكليه يا ريفبريه خسر لسر عرضات شكليه دوري وان يعني جبلي كردين سوريا تالين عرب هناك بالراستي جدل بحث فيدراليزم دكنو دخوازن اف سيستم لسوريا بيك ورا لا اتخاذ مش بقهم ودرايا يعني انه اف مترسيا هشت وك فجن كاس عرب اذا قام شروفتكم بوان مساله فدراليه برجبون تبيراوان وجبير دكن قصري صدي حيشتي ملتي جهاني سر سيستم فدراليه دمشق سري صدي حيشتي بما فيهم او ريجيم الدكتاتور وك اتحاد سوفيتي بري وك روسيا يانها وك انها الصين
الصين بالذات مليارك وسياسة إنسان وحزبك شيوعية 6 مليون وسر سيستما فدرالية يعني سيستما فدرالية بي سيستمك عالمي شارسرية كي جي برسجريكي ملتا دو رادي يك جي شارسرية كي ملتي قال لك أول وقال لك نتو قال لك يجير درمان وباشي جاني هيلا دن ولو او ملتك بيك اوليبه وبيك نتو بيجي ل باردك سلطه زعيم دك مركزي باردك وي سلطه هو زعيم اللي قال لك و دواري ابورين جوي باركرني دك بله كيف فؤاد زبم ناب اوكي برفرح از باور منك تاغاهي بزيتر هبند في درباري دا اوكي برفرح اف سيستم فدرالي ويل سوري تشاوا بيتا بقانون لسر عرضه با اوكي براتيكي كيكي ازاد يعني ام دزان روسيا نجن هذا دوان كومبونين داويدا بيشنيار كرو از باور 2016 داجي ديسا بيشنيار كر روسيا لقال ويا كيكو سيستم كفدرالي للسوري تشيبه تدبيجي كو امريكا جي لقال روسيا اريد كد في درباريتا ورنج دمك نزيكتا يعني اف يك ببراستيه كي اگر بدن برچاوان كو هر دو ولات اگر بيجن اري و هر تش ببه روسيا دمینه و پیش دمینه کو بردامی خو سوری را ببینه و آلیکاری خو کاری خو سوری را ببینه و دوستانی خو و نگه خو اندر سوری دا و راتناوی دا ببینه دمینه کو سیستم کی فدرالی سوری چه لانه سیستم کی مرکز چه و پرانی سوری سننه و ما بین روسیه و سنن مستقبل تنه كفن ده وحتى ريهرو هم دولتا كفن وهم دولتا شر شيشانه وغير شيشانه روسا هوا استراتيجيه قديمه كسوري فدرالي بمصلحتها توكيم كرد ودولتها هنا ساحل او فدرالي ساحل ودوسه وبنا او دون ساندر مهبه بیدا روسیه خواسته نو پارچه دیده که سوری بکس 4 پارچانده على اساس قومی به سه بکس پارچه دیده جو دانش دادن خواب اول روسیه اف خواسته که کوی و بنگه روسیه جو وک ما مصطفی جو گفتی فدرالی ورکیجه یعنی تجربه وان دا خورد واتشتا و دخوازه و آشکارات خوازه و سوریه بیجه و درات را بیجه بس امریکا حتی ریهرو جبوی کرد سوریه جبو فدرالی هین او گاوا هین او دراسات چه نبیه امریکا سیاست خو کفن آنجی خاص مری سر عراق و هرم کردستان داره امریکا هاگر او مخالفات کرد و رژیم چل هف بکن و او الهف کرنا بردوام امریکا تذهب و بردوام سلامتی که تذهب و ترور تنبه امریکا راضیه او درجه فدرالیه به او اداره محلی به او اداره ذاتیه به او تشتكي حقوق محلي بن امريكا راضيه بامريكا شرط نمازن خلقناك بس روسيا فدراليه خازه لانه اف فدراليه او دولتها كنا خورت به او بارشابون هناك فدراليه بعلاقات خو روسيا خورت روسيا خاصه خازه او جيفينا داوي ما بين امريكا وروسيا شبوجي دخلوني الهفكرنا كي بس نوع درجة فدرالية الروسية خازه ونوع درجة خاصنا كرداجي لقافنا نزيكي وفدرالية هنا باشه ما مصطفى فؤاد يعني تنهاد تبيجي الباوي وي براتيكي يعني بحث دبي باوكي وقت توري ما بحث في سيستم هانكر ايرو لسر عرضه ون بشكل جي اوبوزيسيون السوري افو چند جري نظام دهن 11 جرين جنيف تشيبون هر وها جمارك وهاي استانه شبو يعني تشتكي براتيكي لسر عرضه هي كو بيجي اب في شي وي اف سيستم ويل سوري بيتا تشسباندن حتى ايرو قاسم تشتكي بيجي يعني دقوناغا ايرو بالسوري تير درباس دبه سري صدي نوت خاغتي سوري دس مليجي دركتي يعني او تشوني مي جنيفي مزانيب وتقوي مجال انجام شيء درنكره ايرو ام بيجن نبيجن بريار بوء امريكا وروسيا وهر دوجي دزانن او دولتا مركزي نما بدقر سوريا 2011 نما بدقر ليه دبينن وقت دبي مراعاه بكن ملتي سوري نافذ وقت برنجا كي بلوغ فدرالي تشيبه ليه ناظروا كاويد تشنا دخازن هبه وقانا بابي كنتو يقول يعني دستورة رشكا دستورة الروسا داية بينا فدرالية جيتي بينا
خسريك ديمقراطي جيتي بس بالزلالي نقوتية أمريكا وفرنسا وبريطانيا وسعودية وأردن دبيستو سيسيه مهاية كي 2011 الباريسي رونشتن نافي كرن سمول جروب يعني أو جروب بتوجي دوي درادجي إشارتني خرد كرن باتجاه الفدرالية قلتني دفي دو مجلس هذا الوقت مجلس الشيوخ هذا ومجلس برلمان هذا ومجلس الأقاليم هذا وقال حكومة الأقاليم جي دكدوي بروجا خده ودادي مستورا فهردو هيرجي ده حسن دفي تشتكي نو بينن شكرنا الرجيم السوري ليه حتى إيرو أمريكا بالزلالي نرينا خويا نكريه لمؤتمر هلسنكي ده بجمان تشتى نابينا وانده هاتنه گفتو گوكرن وفرسنت جيدانو سيمها يعني شر ترامب بقرية واشنطن قول دفي بوتن دمها دهاد بيجمع فريق واني وقت دبي قام دبي تقني جروب واني تقني شو مخابراتي بش قانوني بش سياسي دبي فانسي ما هذا بقه نرينا امريكا وروسيا بقه او نرين او فرض به لسر كبريه يجي لسر ريجيم يجي وملتي جهان يجي هزي دوليه او كيف هذا الامم المتحده بكن بريارك دولي وبيك بينا اگر وها يعني اف كاري كوري بريه خسر كو هزن سوريا ام بيجن مجلس سوريا الديمقراط دكل قال رجيمي او يعني زيكترج راسيه سر عرضه لبرامبر اف كومبونين درو دريجن جنيفي هر حال از في كل قالت غوتوبيش بكم لدفاز بشم نوفركي ومي بشتي نوفري وگرن بینرین هجا پشتی وی نوفري و دیگرن بله ام سیستما فدرالی لسوریه گوتو بیش دکن لگل هر دو میوان خواهی که آزاد یعنی امزان رژیم اسد به آوای که کرد فدرالیزم پیشنیار دکن او هنه که جی نرازیه رنگ او یا دست که دجاره که اسد گوته بو از اگر خلق سوری الهوه که سیستم که فدرالی چه به وی چه مانعنینه یعنی وی یک بگه تدبیجی اسد وی قبول بکه سیستم که فدرالی لسوری چه به و اگر قبول بکه او سیستم کوی گوتو بیجان لگل آلی کردی یعنی سر عرضه مجلس سوری دموکرات و او نزکی راسیه بله اون لجنیف نزکی راسیه بله حتی ریهرو الجنیف وستانا چه قاصر نشتن چه گفتن ما بین رژیم سوری برای اسد يعني رژیم بعث تم نوی اسد تنتینی بس بعثی بشكل عام سیستم وان سواء العراق او سوری تسوزان تداون ساندنان بجینانی بکثیر حتی تا داوی وانته افتشتی کل جنیف استانا نبوجی او یک گوتنی که امنات بیجن ام هگرگلی سوری رازی به امکانن يعني چه شکل حکم سوری هبه ام رازینه لدوار عملی دا سر عرضه تجربه هم ملت کرد به حرد بحصارا تشتك در دست نخستنه بلکه بلوقی بشلاقی کانی بده بسینن ای داخل را هم بری کو ای دروا پوش بکه بری داخل را بده بسینجی کردارا بده بسینجی بری عملیاً بود 5 سال داویدا و کار دروا يعني والانی و ندخت که دولی و نر مخالفات سوری کانی بو گاو وکران دانستان نرا تخونه کتش نهبنجی و کمتری خواسته که کردی به هم کرد نهار سر عرضه و هم ای دروا و کمتری خواسته که وان به هگر کو اتفاق که دولی به فرعی و خورتی سر رژیم مستقبل سوری سر حکومت مستقبل سوری بردوام بکه دغت دولی رسمی تنبه خاصا هر دولتی مزن باشه از بچم جنب که فؤاد جاره کردن که فؤاد تنها يعني از خادم تهني كجمرة بحث هرم يعني جارية جغرافي و اف فدرالي اگر سيستم تشي ببا و تشاوا با يعني و سوريا تشاوا بتا دابشكرن يعني باروكرن نافينا هرم فدرالي دا بنريناته اتفازم بيجن او هرم فدرالي سر اساسين
نتوى أو أولا أو يتنبه هذه دولي نبينا أمريكا اتحاد أوريا كتير دخازن هريني هجر شيء بنجود بنسر وارج جغرافي حيث خمنها في هرين جودابونك شيء ميرو جلاتي فراته أو دبينين وكريمك أفهم ما قبل دستي تركي للجرابلو سي حياة إدلبي مثلا أو هريمك به ممكن وقتها بكهن قناغا أفتش برجي باورية أو قلتنا رالي مصطفى قلت أو الراس ممكن المسألة وهنا رجعة حماية مصر الشيعة دويدرات إسماعيلي كيجغادين لأول بقى مثلا رازيبونا غام بالله أما عم بيجي والله الفدرالية الكردية كلمة أبايا ويتنبه ليه؟ ما في ملتي الكردية دروا فدرالية فيك بي أو فيك بي بربيجي أدبيجي كنتك لما كان في فقري بريد حزام الله وكنتك لما كارجي بسر ما في ملتي الكردية قفز بك ليه أبيجن أو وضع فازبة وبروجرامي مي سياسي بن ناقد أنا أوين نولو به وكوي نوك بشار أسد وبعثيها به نوك ركبريا سوريدا ونوك مجيبي يعني أم بيجن نبيجن مجورجو سلسة دي نوتش كاغتين دولي كتن دستي كريزا سوري كاغتين سوري كتن دستي دولي وبالتالي أولا أوي بخوازن وقت توازنه كي تشيكن رازيبونا في ملتي هر يك برنجكي جيه خبيبين سوريا بيده باشا كيف يعني تنها يعني ون شويكي جي فدراليزم بيشنيار دكنو ومجلس سوريا ديمقراط شويكي دن بيشنيار دكا يعني نكساني نافينا شويه بيشكشكنا في فدراليزم في سيستم فدرالي ده هي يانجي جبركون لدو آليين سياسيين جدانا والناقه هفده لا يعني ام دعاء سياسي جودانا ام ناقه نردو يعني وقت ام نزيك هبنا سياسيا بيدمان ام دوي وارد جامي نزيك هبنا يعني عيني سيستما كهون دخوازن وكو افاكو بريفابريا خسرو مجلس السوري الديمقراط دخوازه يعني دقوا ويكا لا از نكار مشتربه مع عينا ويد خوازه بالتاكيد بيجمان انك جودابون هي بس از بيجي مختاجم سياسيا بقهاشتانا هردو اميد فياجي بقهاشتانا هردو لما دام ام سياسيا دوري هردونه افادن ام مبهردور دانو استندنا كريل سر كا ام بو اموا كاوا اميد رنجي سيستما سوريا بيد برنجه الفدرالي كاوا اميد بقهن هردو ما دام قام سياسيا نكر الهردور ونيت ارجي نت في وسط قام هردوره اصلا دانو استندني يمكن ما دام هنا بفير رنجي تعاملي بانا كسير ذكر في رنجي دشوار وتوش ناهله او رونشتيجي تشيله جبريك يجي انا او بنظام رتشون ودانو استندني بالنظام ذكر حتى ايرو نكر جمر فيجن وجملتي كردر فيجن يا اخي هم بكير رونشتن كاو كساني هورشتن باش هو كوميت شيء كيف هرچندي اوا يعني بس اواناجي تبخوشين هاغو تبخوت هرچند جرين جنيف ما تشتك بسر نخس يعني دما تو تشتك لجنيف وناف سراستا ناف نتوي بسر نخي تبيوستي باليكي لهندرها يا وام زان رژیم بهز بويا د صلات خوفت گرینه نافچین برفرهتر لسوری کنترل دکن چما شاشه کوریوبری خسر یانجی مجلس سوری دموکرات لگل رژیم گوتو بجابکی براي دلال اسكارن نشتر جوزجي انه حتى روسيا وامريكا بكهن هردو او راهج الوان بلكا او ببن الامم المتحده او بكن بريارك دولي او بين الجنيفي شار السريات داوي للجنيفي نل شاميه انا افشون واني شامي نجبو شار السريه كيجبو سوريا نا هونزان او مسائل نواني سياسي هنا اولا بريش هردو ندوري وبيزانن ويا عددات تنگایاک هی پیاده کتیه بباوریه کشیبوی الجم پیاده روسيا دف جوان برداد عفرين ده امريكا دف جوان برداد من بجد ممكن امريكا دف جوان برداد جيني دجي ده حسه امريكا تركا نادب اوان فخستن وقت به کاغتا که بلیزن به امیر دانستندنی بشامیر بکن لیچار شام نکار بکن حتی آنها الهردوجی کرن دیسا اوه نجیه بنگاهیه کی گبه مذکرین تفی
ام وكان ها كما قلت قالوا لسرتشي الهفدو كرنت لسرتشي قفتوغو كرني او نزل عليه سرتشي فدراليه وقفتوغو كريه دبينا طيب وسرتشي قفتوغو كريه دبي ما شار كوميت شكرنا طيب او شو كوميت نخو يعني حال كيف فؤاد اوراد بجنيد اصلا دستك كذا انا وحال قفتوغو بردوام ببن حال قال لك برسيمه زنهنه ملابدك قالك جملتي خرش روفبكن ما ام فلان رونشتن ام جهاشتن في قناغي ونرينا ما ابو نرينا افخال سلام كيف فؤاد ما نشكر لي كولينا كل سربك بري كي ازاد يعني ام دزانكو ام بيجن للسوري اف سيستم دبكم ممكن با اگر اف الي اري بكن لسر وام دزانجي روسيا بشتري اسد دكي تدبيجي اسد دوي استيدا كو ام دزانن وك اسد يعني وكو كسيوي وكو سروك ام دزان سيستم سروكاتي للسوري ماف دوي كو قالك شطابك كو او وزيران بناف بك كو او كسكي جي كار بدور بخا يعني تدبيجي وي دا كفي استي اف 7 سال الشر دبن درس جويرا وكو بيجي السيستم كفيدرالي السوري قبول بكم و دا كفي بس نوا دا كتي و فدرال روسيا خوازه و نقد دا كتي فدرال كرد خوازن حتى كرد داخل تفدم خوازه لأن دولة هرم يجي أو ملة هرم يجي عرب وترك ديجي فدرالية سوريا شد به خاصة تركي يعني أفناجي هم عرب هم ترك هم فرس ديجي فدرالية نجبو فدرالي دولة وان بارشات كشيد جيبو ككرد شيء كي ما في خواجنا كرد نفسه كي كردي بيشكشين بردوامونا هبونا كردية نه ترك ديجي حمو كردي سوريا نجبوي ولا فدرالية ولا سوري ولوبه ولا ولوبه يجبوي شرا ممكنه كرد بردوامه هبونا وهبه لانه هبونا كردان لسوري تركي دي بنيه خطر سر امن وي قوميه وتجربه كردي بتركاره بيلبو العفرينه او تقدر ترور هيج داعش خراب ترانه سعر عفرينه وكشتنا ملتي كرد تنابونا انسانتي كرد هبونا كردي العفرينه دكي او بردوما داغكردنا عفرين يجبوا عسكري تركي بوا جروب تروران حتى انها او دبلوماسيا كردي او مخالفه او مخالفه قدوس تركيجي او يكون كاري ساعات عفرين يكرن دي كو جيش وطني وعفرين امان وابد وعفرين تنبونيه ده حتى يزيدي كي ای هاتا گرتن هاتا کشتن بوام بزور دینی وان دگوره و تفتق نه مخالفه عرب و نه کرد دیجی بی کاری در نکرد ایزن نه بس اسد و تشتی قبول بکی قبول نکرد اسد ممکن که چکی بدهجی بلکه ما بری شورش سوری دی بیست و نهایی هم بیزن که اسد که گاو کرانه او وان نظاما ام بیجی نظام مستقبل گاو کرانه بلکه ایران و ترکیه پی ناراضی بن انا وضعی کردی نه بس حرب پارچه که داخلی بی در کده كداخل كردي العراق بقدر شيء تفاهم بكن الا برزقي ايران وتركيا لان افناج تشتقنا دولة هرمت باندورا وان هي باندورا دبي رازقونك او غوفرنا يعني غوفرنا جي غوفنا كان بنا او غوفنا ولا روسيا خذ ولا كرد خذ باشه كيف فؤاد تركيا دميني يعني كيف ازاد ناتشتكي دي بجد تركيا نرازيه لسر في فدراليزم سوريا وبتايبتي كود برجوانديا كرد سوريا دابت تركيا دميني يعني امزان تركيا جي بشن جه سوریه جباکور سوریه و هر وقت که آزاد گویی عفرین باجاری عفرین دناف دیا دبن کنترل ترکیه دیا باشه اگر اف سیستم پیک وره و ترکیه چه قزنجه جه بکه اگر کنل دجیه فازم بيجم يعني كازاد دمسا قوميا كانه كيدك جبير دك جنيفيه كردستاني التركيه وجبير دك جنيفيه ملتي كردي التركيه وجبير دك شيستو حرف برلماني بارتي اكثر محسوب سر كردان هندري لانقره رودنيب سوندا تركي دخوينه يعني مساله تشيبو ييرو هندري سوري ده موضوع عفرينه يا موضوع كوباني مساله يا مستر راس التركي فازبر جوندي مشروع تركا اصلا مشروع كيتسوري قجيربه مشروع عثمانيه ابو اشكري قوتن يعني زيدي السينور باشا كيف از دعوه اللي خالت الراني بولي بس بدنا داويه برنامج خاص سباسيتات كم ببوره دما منما فؤاد عليكو اندام دسته سياسيه هف بيمانيه اوبوزيسيون السوريه تشتركي بمرابو از دعوه اللي بورينت كم دنجتا بري وتلفر الاستوديو جي كيك ازاد كوباني اندام بري برلمان سوري تجي مرابو جالكس باس بوتجي كيك ازاد
بینر هجال ورم دگن داویا و خلکه تا جرابه از خاطر خوشوت خازم و بمینن دناف خیر و خوشیه